Yabe tala po kini sa ding mga tuki parang karelang kaya doon. Kapasalmata ng Gasyalong, Alyanige Entorno Family, Amelita Baliser, Dr. Conrado Baliser, QNP ng Narciso Children, Five Sisters Manansala and Family, MRN Lydia Paras, Dr. Conrado Baliser III and Family, Attorney Dan Baliser and Family, Ricardo Torno and Family, Rodolfo Palak, Cynthia Comsti, Rowana Marie Paras, Emma Paras, Amelia Beatrice Stiger, Walter and Annabel Stiger, Jonalyn Santos and Family, Annabel Mula, Valencia and Family, Mona Lisa De Leon and Family, Joey Paras, Mila Paras and Family, Paras Family, Rosalie Pozas, Mr. and Mrs. Percival Sabata, Eduardo Gueco Jr., Rosalinda Calma, Joanna Tipidad Salazar, H&J Chocolates, Sam Ambas Jr., Jewelry Shop, Anunciacion and Maninang Family, Tete and Janjan, Manusik Family, Basilio Tan Pino Family, Tanuego and Enriquez and Family, Vicky Aguilar and Family, Martiniana Marcojos Natad, Annabel Garcia and Family, Elena Bacal and Family, Remedios Aguilam and Family, Vicky Tanglao, Vicente and Priscilla Marquez, Alice Eugenio and Family, Corazon Villar and Family, Frank Enet Adviento, Relly and Gloria Tanueco, Melistori and Family, Mason Nido and Family, Delia Jimenez and Family, Severino David, Lisa Aquino, Alet and Arnold Dunca, Rogie Enriquez, Kay Endo, Rowena Nano, Fatima Pascual and Family, Mary Pamintuan and Family, Sally Surla, Esme Aquino, Vicky Ball. Para king Aldo Tepetan ng Karen Lapayag, Zian Luis Gepulye, Chris Oro, Avery Garcia, Chito Maninang, Bettina Aquino. Para kapag nasanang Richard and Chona Yumul and Family, Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Esman and Connie Malig and Family, Gosyang Family, Oscar Manalili and Family, Mr. and Miss Melvin Sumalo and Family, Dingentes Buko and Family, John Paul and Aimee Buko, Martina Eileen de las Alas and Family, Gerald Sibayan, Lovely Canlas and Family, Sarah Lian Pasion, Corazon Saldi and Family, Carmela Erlinda Vicente and Family, Raymond Anthony Garcia, Maria Preciosa Garcia, Richelle Jessie Garcia, Rosie Eli Conte and Family, Renelyn Crawford and Family, Stefania Rivera and Family, Catalina Colado, Marcelina Colado, Joseph and Wendy Garcia and Family, Alicia Garcia, MJR Enterprises, JKM Dialysis, Rina Manusig, Sandy Yanlet Basilio, Ronald and Jamie Pino, Corinne Isabel and Ron Inigo Pino, Raymond Arcilla and Family, Charity Bodog and Family, Corazon and Kisit Timbreza, Marivic Raimundo, Elizabeth Ineda, Anilon Panaw, Leonila, Jerome Garcia, Kian Yanga, Lovely Mande, Vince May Ali Katakutan, Ilin Katakutan, Edith and Yuto Yoshida, Eric and Ethan Yunalak Samana, Rudy and Ida Kino, Jody Campunsalan, William Aguilar, JP Kadag, Patricia Miguel, Roberto Teng Dizon.
kapasalamatan ng Weng Coronel. Special intention ng Joel Colin Aydin Coronel, Ed N. Luparas, Eduardo Granda and family, Chris and Leia Jacobi, Leia and Aldrin Granda, Christian and Hara Castro, Olive Mercado and family, Lala Pison and family, Eric Mercado, Apo Choir and family. Paraging malawang kapaldanan ng Rihanna Infante, Macbeth Torno, Edith Mercado, Mer Anel Nida, Lenny Mamangon, Ben Bebot Rojas, Henry Rodriguez Desbuco, Carmencita Kiambao, Florentino Aison, Rosalinda Datu, Adelfa Angeles Erin Chamson, Tessie Honesto Silvino Arcilia, Gabriel Angeli Lopez, Maria Nazareth Lopez, Joan Marty Lopez, Zian Elise, Arnel Miranda, Elisa Haylin Pabustan, Manny de la Cruz, Sara de la Cruz, Dixie May Kayabyab, Dennis John Galang, Mercy Ojares, Asmin Gosyang. Teresita David, Rodolfo Aquino. Safe travel na pong Amelia Manalili, Arnida Soreta, Bobby Cortez and family, Janice L. Ojales. Pangabita Alaputing Kaladwa dari Vicky Manalili, Jesus Ricaport, Ramon Ricaport Sr. and Jr., Purificación Ricaport, Adeline Ricaport, Jose Candelario Jose, Josepina Ricaport, Monseñor Norberto Coronel, Constancio Escolastica, Jesus Rogelio, Ernesto, Pedro, Engineer Jose Mangiliman, Romeo Caringal, Gerardo Mangiliman, Armando Mercado, Lucia Din, Lucia David, Agida, Maximo, Pepe, Rosendo de las Alas, Ruel de las Alas, Gregoria Hernandez, Father Eric Santos, Arden Bunyag, Edwin Di Ramas, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Sani Pinca, Justa de las Alas, Rufo Aguirre, Ricardo Aguirre, Rene Aguirre, Loretta Aguirre, Sister Susana Cueco, Cecil Tubiera, Dolores Calulo, Rosemary Sabado, Maria Teresa Lugay, Rolando Bendaño, Noel Aguirre, Vicente Ong, Natalia Aguirre, Vital Aguirre, Luz Rodriguez, Enrico Bendaño, Amanda Saguban, Marieta Bendaño, Vincent Benavista, Luis and Pitang Narciso, Tito Saldi, Isidro Vicente, Justin Newtok, Patrick Jonas de Guzman, Alberto Pasion, Carmelita Nabong, Amando Garcia Sr., Rosario Garcia, Florinda Dadula, G. Cristobal Clarete, Vicente, Maria, Pablo Tan, Irineo, Juanita, Basilio, Marilo Basil, Gabriel Coronel, Francisco and Modesta Granda, Eduardo and Domingo Coronel, Rodolfo Garcia, Carlito Garcia, Damiano Sabarillo Jr., Fernando Muldong, Beatriz Muldong, Ernesto Muldong, Dominador Muldong, Felicidad David, Ruben David, Josepina David, Lucia David, Luisa David, Romeo David, Arlene David, Randy Allen David, Jacqueline Lusong, Arsenio Bacal, Patrocinio Garcia, Melanio Garcia, Irene Policarpio, Henry Lising, Amando Sarmiento, Vincent Fol Arimado, Marciano Gozon, Julio Valenzuela, Magdalena Valenzuela, Bernie Miranda, Erin Santos, Adoracion Paras, Chanel Mande, Erasto Aquino Sr. Ros Aquino, Masaji Yoshida, Efren Enriquez, Diosdado Clara Tanueco, Angel Ines Tanueco, Benjamin Francisco, Paul Dunca, Lisa Dizon, Luela Castro, Dennis Mitchell, Maria Teresa Concepcion, Lolita Capasillo, Gregoria Briones, Leonor Jimenez, Emmanuel Capili, Alejandro Pinpin, Lucila Pinpin, Diosdado Perez, Marcelo Maniclang, Eusebia Carmelino, and Saturnino Alianige, Maria Torno, Luis Torno, Robert Masangkay, Eugenia Dacalos, Trinidad Dacalos, Erlinda Ariniego Conte, Shirley Conte,
Elio Catine Contes Sr., Amparo Austero, Diosdado Austero, Maruja Bergonya, Placer Suarez, Carmencita Gumabon, Librada Gumabon, Jesus Seguncia, Azucena Evangelista, George Evangelista, Arthur Evangelista, Rodolfo Isguera, Carlos Ocampo, Remedios Ocampo, Leonora Susan Marcela Ronquillo, Gundalina Baracchio, Serapion Lasatin, Ana Bolena Lasatin, Adelaida Magat, Luciano Isidra Calma, Eddie Gueco Sr., Gloria Gueco, Norma Garcia, Peter Hilaria Cadigting, Angelita Consuelo Torres, Francisco Amelia Nelson, Daniel de Guzman, Bartolome Mariano, Arnel, Noel and June, Efren, Miling, Nestor Anunciacion, Jennifer Marlin, Josepina Liemos, Lourdes Antonio, Diosdado Clara Edmond Rebecca Tanueco, Abel Tanueco, Efren Enriquez, Aurelia Bantug, Roger Capati, Wainer na Pomuseno, Bioli Cruz, at Ding Maldang Kaladua, ang mga kailangan, Kimpakalulu, Ding Ginu. Ing magmisa tamo po, Reverend Father Rafael T. de la Cruz.
King lagining pa, Anak, mo Espiritu Santo, Amen. in grasya ni Ginoong sa Kristo, ang nagudan ng Diyos, sa laning Espiritu Santo, manatili kaya kayingan. At keka antimurin. Patad nga rin aldo iti, pagmasyan tayong pamitnas na banwa ni Ginoong sa Kristo. At by Tinas Banwa, sinabi na kareng kayang disipulo, munta kayo king mabilog ayato, at ipanaralye ing maya babalita kareng sablang tao. Timurin uling Mother's Day ngayon Mother's Day yan Aldo, Mother's Day. Metong yang Aldo yung Father's Day, kaya gana-gana. Mother's Day na nga. Malyari ko buri, ikaw yung lalaki, malyari kong buri ka rin ang asawa yun. Anyapin na Aldo, Mother's Day, metong yang Aldo yung Father's Day. Anyway, panalain tala rin, gana-ganang ima, na sana di na nung sapat na grasya, ampong pera ng Diyos. O yan, panalain tamo naman ito. Na sana maging sulula kay kakatamong pamibiyebyen ting metong nga Kristiyano. Kapatid, di mga pamagsadya tamo kaniting baralamisa, siyang tala para maging kasalanan tamo, manyatangan patawad. Yakas nang miyagdanag na rin kapanisyan, magumpisal ko. Kin Diyos amayupayan tutu, at kaya kayo kapatid, uling mi kasala kong bina, king isip, amanot dapat, at niyalawang kakulangan. Ulinita, ipanagpapuko, kan Santa Mariang Kapilan Mambirhen, karing sablang anghel ang pon santo, at kaya kay kapatid, in panalangin niyo ko, kin Diyos, aginuta mo. King Diyos, sa may pahan tutu, pakalala na katamot, king pakapataw da rin kasalanan, tamo, dala na kataas sana, king biye alanganga. Amen. Amen.
Manalain tam. Ay paming at banwa, din kaisipan mi sa jala para king panyatang, din kekang kayarian, yang delame i Kristo king era ayabot, din kekang panimanman, mangketa, pagdalupan miya, king kayang ligaya, mananasanang atukyan miya, nunuya, menimuna, at atuklasan mi, ing kekang kapanaligan, king kayang ligaya, huling ginuya, manggaman, king alanganga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning dapat daring apostol. King menunang librong sinulat ko o Teofilo, selese ko ing sablang depat ampo ing tiro ng Jesus, iba't king kamamulan ang king Aldo amitas siya banwa. Bayo'y amitas banwa, milakwa niyang panabilin king kapamaylatanan ng Espiritu Santo, karing taong pinili ng antimong kayang apostol. Kilob daring 40 Aldo, kebat ning kamatayan na, maralas siyang pepakit karela, kimiyayalawang paralan, ay karaniwan antimong patutu, king ya mabiyeya. Ikit de atakasabi nala tungkol king kairianan ng Diyos, at inyang makatipon la, nga nang minye panabilin karela. Kayo mama ko Jerusalem, nune panayan niye karin, ing kalam ape nga ko ningigpa, aasabi ko na ke kayo. May minyagaywan king kapamilatanan ng danum, dapot ikayo, binanglambat iba't king Aldo iti, mga binyag kayo king Espiritu Santo. Kaya bere Jesus kanitang mitipon lading apostol at kitang dakheya. Gino, ibalik mo ne kanyan ing Israel ing kayarian? Peki ba't ng Jesus karela, ing kayupayan ng igpako, ya imitutuldo karing panahon at karing Aldo, at mga intulid kaya kayo, ing pakibaluan yu pa, nung kapilan ladatang. Dapot mikatmon kayong upaya potang datang neke kayong Espiritu Santo at kayo ring maging saksiko king Jerusalem, king kabilugan ng Judea at Samaria at ang gana karing sikoti na ningyato. Kebat ng asabi iti, mita siya banwa kabang makalawe lakeya at ingbiga pimpanane king kapanimanmanda makalawe la pabanwa kabang paitas siya. Inyang biglalang linto karing arapan daring adwang kataong makaimalan maputi. Lalaking tao Galilea, ngara karela, bakit pa katalakad kayo keti at makatalanga banwa?
I Jesus sa ikit siyong mitas banwa king arapan niyo, datang yang pasibayo, no makanano yang ikit mitas banwa. Ing amano ting Ginoo. Salamat kin Diyos. Ikong sablang tao, makpak kayo. King bit mong tula, King Diyos, kulisak kayo. Uling ginong kakatas-katasan, sukat siyang pitakutan. King mabilo gayato, ya ingaring sakdal, degulan. Papanik yung Diyos, King trono na, busal ning masayang kulisak, at tiyop ding trompeta. Magkanta kayong kapuryan, King Diyos, dalitanan niyang kapuryan, ingari. Uling Diyos, yay ngari, ning mabilo gayato, kaya dalit kayong kapuryan. Magari yung Diyos, karing sablang bansa, makalukluk ya, king sagradong trono na. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao Efeso. Adwan ko king Diyos, ing ginutamong Heso Kristo, ing marangalagip pa, king ipagkalog niya sa ke kayo, ing espiritong babiya kabyas nan ke kayo, at pakilala king Diyos, bang lubos siya ang abalo. Ipanalangin ko king aslagan na lasana ning Diyos, ing ke kayong kaisipan, bang abalo yu ing kapanayan, ake kayong kayawus, nung antikarakal at degulan, ing pengako ng ibiye, karing banal, at ing alang-angga ng kayupayan. Kaya katamong manalig kayo. Ing kayupayan na iti, yan naman ing pepasubling mi kang Kristo, amilolok kaya kimbanwa, king dani wanan ng Diyos. Inya at yulalab ning kayupayan ng Kristo, ing sablang pamanyakot, kapanibalan, kayupayan, at pamamuntukan. May gitya upaya ing lagyo na karing sablang lagyo. Emo kim panaw na iti, nune kim paying tungol man. Pepailalab ning Diyos ing kayupayan ng Kristo, ing sablang bagye, at siya ing binili ng pekabuntok ng Iglesia. At ing Iglesia, ya ing katawan ng Kristo, ya ing kasasakdalan na nitang misasakdal ing sablang bagye, no ka rin paman. Ing amano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Parangalantaya po ing mayat o balita. Hallelujah.
ituruye itaring sablang tao, ingka kong ebanghelyo, kaya beyo po kapilanman, manggaman king kapupusaning panahon. Ingeno manatili kaya kayo At keka antimurin, masa king may pabalita agpang kang San Marcos. ligaya keka o Ginoo. Kaya bakit Jesus karing labing metong at sinabi na karela, punta kayo, king mabilugayato, at ipanaralye ing mayap abalita karing sablang tao. Di naman maniwala at pabinyag, miligtas siya. Dapat ni naman maniwala, miparusan niya. Karatang maniwala, may akit la, rating may payang tanda. King lagyo ko, makapalwal lang demonyo, makapanyabi lang aliwang amano. Agyang talnandala, dingubingan, o makainom lang lason, ela numano balang. Tumpok dala, ringamat da, karing masakit at deti kumayap la. Kay ba't nang miksalita karela, Ginong Jesus, mitas siya banwa, at niluklukya, king dane ng wanan ng Diyos. May kola, ringalagad, at may narala, karing sa belang lugal. Sinopanala ning Ginoo, king obrang iti, at pepa tunayana, ing panaral da, kapamilataning binye ng upaya karela, upayang makagawang mala. Amen. Kapataring may babalita ning kakatamong kaligtasan, Kapurian keka o Kristo. pakamala na kapatid ng Ginoo tayo sa Kristo. Manakit na akong sampaga kay nga rapayan, no? Masanting po yung babiye regalo, butang Mother's Day. Limbawa, may offer kang regaluan may sampaga. Nyapin mala rin sampaga yan eh. Depende na. Halimbawa, nung ating kopang ima, pakamalan niya, lilingapan niya, papanuha. Okay, mister, paneneng sikaswan, di na nang pansin, ing mother, ing asawa na. Palagay ko, okay mo nung magregalo yung sampaga kanita. At magkaswelo ya, ima. O na yung halimbawa, pabanwa, may sikaso yung ima mo. Panagkasan me pa. Halimbawa yung mister, niya naman sikaso, pabanwa. Bala mo yun yung asawa. Na kahit datang mo yung Mother's Day, mami kang sampaga. Ba, nung ako yung mother kanita, tanggapan kayong pasampaga. Niya ito, ipalo kayo kayong buntok na. May nga man ko niya pinigsa mo. Pa magregalo, delikado mo naman. Mala mo, lolokan mo niya yung tao. Makanya na. O nung pabanuha si Kasan Meng Masalese, ima, hindi na niyang pansin. Pakamalan niya.
O adyang nano mong ibiya mo. Adyang bong gabilya yung binyem. Nang itang pekamuran tining sampaga yung binyem mo. Kasan mo, pakamala na pa ito. O kaya di kang sinulat a card. Sinulat a card. Aga nakakepo itang tungkol kayang card. Niyang seminary staff pa. Ating kung kakaluguran. Mag-birthday ya. Walang siyempre, uling seminary staff, kalakang perang pagregalo. Yan eh. O ba't pati nga po manin kong regalo. Minta ko ka rin tindahan. Manila. Na. Kaya nga binida pa kanita. Nakalatindang. Kung manakit, makayag pa nga regalo kaya. Uling mag-birthday. May birthday na. Alas pati nga po. Naalaway ko. Manyarahan lo rin yung tindahan. Nalakpang. Bahalong regalo. Uling may nagot kong card. Ikit kayo ng card ini, birthday card niya. Kung naga nakaano na ang makasulat, pero masanting niya. Makayagpang niya, kaya ugali na ako. Sige. Yung gawa ko, sinulat ko kayang card. Balon mo, yung sinulat ko ako. Pagpasensyan mo na yung card ini, manibatabak, maninto na akong regalo para kaya ka ako. O na yung kumanakit. Makanyang makasulat. Balat sa LS, parang sinulat ko yung gawa ko pati ngapon. Okay, this is the best that I can give you. Pinya kaya. The following day, ikit na ako. Rafi, this is the most beautiful gift of all. Ipagkarot ko mismo. Diyan ako, I did not realize. Hingagawang ko. Sinulat ko mo. Una. At nakasatingin sinabi mo, wait kahit aga nakakuit ng gayan eh. It's not a matter of how expensive is the gift. Nung laus siya kayang lumoy ng bibigyan mo, itang dita kayta maging maragulya. Okay. Gusto na yung Mother's Day kanita na. Total, sinabi ko, although Mother's Day. Ngayon mo tatagay pamay dasban mo. Ano ba rin sabihin ng pamay dasban mo? Masyado yung abstract. Uling halatapang ikit tinas ba mo eh. Halatapang experience sa makanyan. Ibalo tamong tinas kayong banwa rin aeroplano. Apo rin burarul. Balo yung burarul. O yan ha. Well, ingkabaldugan na makaya niya po na siyempre makuha na yung Ginoo at bayang may ko tinyang penabilin karing labing metong makakanakyan ni karing labing metong sinabi na karela umunta kayo kung bilugayato panarela yung may pabalita karing sablang tao balo nyo pasalamat tamong kay Diyos uling at itang kasalpantayanan king Ginoo. It is really a gift. Wala nga na ning Ginoo kaya ni. In other words, sabi na, punta kayo mabilgo yato. Believe ko kaya kayo. Ang Jesus, karing labing metong, believe ko kaya kayo, Punta ko mabilgo yato, panaral niya yung may pabalita karing sablang tao. Yung Ginoo, believe niya kaya katamo. Bakit? Sabihan na kaya katamo, lakon na kayo, pero nung manaral kayo, yung may pabalita, agawayo. Kasi nung ikabilib kayo ng metong tao, di kang pagawa kaya, may pagawa eh. May pagawa. Pero yung Ginoo, bilib ka rin labing metong, munta kayo, karing sablang bansa, mapilo kaya ito. Sablang tao, panaral yung may pabalita. Yung Ebanghelyo, Pilipin Ginoo kaya katam, huling balo na agyo tamo. Siguro rin labing adwa, ay labing metong na napalagay. Itamo. Kung tatama bilog ay ato. Makananta nga gawa yan. O yan. Napin bilibing Ginoo tayo sa Kristo. Agawayo.
agawayo. Ating kung kilala, ating niyang anak. Bilib la rin tao kaya. Yung pengaring babae, bilib kayong anak na. Kayong gagawa na. Yan ang bilib. Wala niyang sinikat, tsaka rin niya pa may bilib. O yan ha. Wow. Dito ko halimbawa na yan. Itang meto nga, bilib ka. Mabibilib la rin tao kaya. Baluyo itang artistang Elizabeth Ramsey. Malago yan eh. O nga tinyang talents ito, nabalo ning pengaring lalaki. Anang Elizabeth Ramsey, tanga na. Mag-artista ko po, Ikit ni Elizabeth Ramsey. Balo yan eh. May tenedugo yan. Mag-artista ka, Pemarug na. Kutanda kang pasibayo. Bisa kang mag-artista. Opo, Pemarug na niya naman. Kitna na naman. Bisa kang mag-artista. Opo, mo mag-artista. Bisa akong maging singer, Takwas na yung pemarug. O yan. Nakay sinikit si Elizabeth Ramsey. Sinikat siya. Maging artista yan pong singer. Panayang mag-rock and roll ito. O yan, Itatang na bilib kaya. Dahil siping ng balay pong kilala, bilib la kaya. O yan. Baka niya yung ginutahin sa Kristo. Bilib ya kaya katamo. Agawa tamo nung nanong gawa na ning Ginoo. Yung penaral ning Ginoo, malyari tamong ipanharal. Malyari tang manaral tungkol kayong kapatawaran. Mo, manaral, gawan tamo. Tungkol kayong babiya pakalulu. Malyari tamong mikakalugod. Buling bilibing Ginoo, agawa tamo. O na hinipin. Tamo bilib kayong kaya katangas sarili. O yan. Yung Ginoo, sabihan na kaya katam. Bilib po kaya kayo, agawa yan. Huling padala kaya kayo, ing banal ay Espiritu. Yan. Ang tabayanan na kayo. Ano ning Ginoo ken? Dako lakwan. Ang kaking kapupusanan ng yato. O ito po yung message tamo ngayon Aldoite. Bilib tamo kayong Diyos. In Diyos naman, bilib ya kaya katamo. Agyang makanyang tamo mo. O yan, Di na nakatango paya. Pigulom na ito, kapamilataning banal na Espiritu, kapag mo siyang tamo, kaya daratang nga Domingo. O ito po. Isipan mo ito. Kaya pinig kayong pengari, pagkakalalay kayo naman. Kailangan, bilib kayo naman, karen kayo kong anak. Mas kayong di-discourage sila, mas kayong encourage sila na kayo, madi-discourage sila. Uli kayo kung mabibilib ka nila. O yan. Pasalamat tamo kayong Diyos. Uling bilibya kaya katamo. At salamat mo naman. Uling ingsi ka ng tamo. Manibatan kaya katamo. Ano pa naman, ingsi ka ng tamo. Manipatan niya kayang banal Espiritu. Talakad ko po yan. Sasalpantaya ko. King Diyos, igpang mayupayan tutu. Di na lang king banwat iyato. At ang Heso Kristong, anak ng bugtong aginuta mo. Pengagbi king upayan ng Espiritu Santo. Ibay ka Santa Mariang Birhen. Linasa, lalam ng upayan Poncio Pilato. Nipa ako king Cruz, mete at mikutkut. Tinipaya ka ring mete. King Katlong Aldo, sinubli ang medye, pepayta sa banwa, makalukluk, wananin Diyos, igpang mayupayan tutu. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, banukom ka rin mabye, ang pong mga mate. Sasalpantaya ko, king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak din Santo, king pangkapatawad na rin kasalanan, king pangasubliran meding mete, at king die alang angga. Amen.
Etanaya kakit ang Ginong Jesus. Dapat mabiya at magobra busal tamo kapamilataning kayang Espiritu Santo. Pakibat Ginoo, ibiyeme kay kami ing kekang Espiritu. Gino, idieme kaya kami in kang Espiritu. Baning Ginong Jesus, dandamano rin kaya katang panalangin para karing magobra king pangalaganap ning kayang maya pabalita at dinge manakit aldoldo ing magobra yang kayabera. Inya nga tamong manalangin king Ginoo. Gino, idieme kaya kami in kang Espiritu. Bandandamano rin kaya katang panalangin para karing sasalpantayang bininyagan dapat makanyan man parating manakit kingya ing talapagligtas ang makibandi karela. Inya nga tamong manalangin. Gino, idieme kaya kami in kang Espiritu. Bandandamano rin kaya katang panalangin para king yatong pakamalan na. Ulinge na parating nga kakit, king ing tunay kapayapan manibatan kaya. Inya nga tamong manalangin. Gino, idieme kaya kami in kang Espiritu. Bandandamano rin kaya katang panalangin para karing daranop at magkasakit. Uling era parating akakit, kinging Ginoo malapit siya karela. Inya nga tamong manalangin. Gino, idieme kaya kami in kang Espiritu. Bandandamano rin kaya katang panalangin para kaya katang sablang makatipon keti. Uling eta parating akakit, kinging Ginoo pakisan metong nakatamo king kayang sarili. Inya nga tamong manalangin. Gino, idieme kaya kami in kang Espiritu. Ngeni aduan tamo isarilitang kapagnasan. Ginong Jesus, sapan mo kayong mika masolong kamalayan, king kayabera ka, king balang aldo, babiyan mo kaya kami, ngenit kapilan pa man, Amen.
Manalahin tama rin kakot kaya kayong daon na matagapla sa harapan ng Diyos, sikpang may pain tutu. Tanggapan sa ning Ginoo itindaong karinggamat mo. King ikapuri at kaligayan ning kayang lagyo. King katang ikasaplala at ing mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, tanggapan mo rin kaya kami ngayon, ngayon pagmasyan mi, in pamaitas na banuang Kristo ang kaya kang anak. Mananasanang din kayang kalam sa pandakeng mitas. Kaya bena, karing tula ning banua, ananuya mabibiyat magari, manggaman kingalanganga, Amen. ing Ginoo manatili kaya kayo, At keka antimurin. yat na rin pusoyo. Makayat nano King Salamatan tayong Ginoo Diyos tam. Iti karapat-dapat at matulid. Tuneping karapat dapat at matulid yung pasalamatan na kaparati naman karino ikpa Diyos king alangang galabos may paya kapamilatan ng Yesu Kristo ang ginumi. King kordero milalako king kasalanan yato king kayang kamatayan siningtang na ing kaya kaming kamatayan king pamanyubli ng mebye dinaril at binalik ing kaya kaming biye ulinita kabeda ring sablang koro ring anghel karing banua derlit ming kaya kang ligaya dahil makiabel ang tuknang babiya kapuri ang keka at ngaming kakanta. Tunay kaming banal o ikpay kayong panibatanan ng sablang kabanalan, nulinita pagparalang pumi. Kabanal mo sa dating ayin, kingupayan ng Espiritu mo, baan para kaya kami malalang kataon at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bahay mi daong kusun loob, king pamaylas at kamatayan, king wana yung tinape, napasalamat siya keka, piraso na, binyan kayan disipulo at nga na, tanggapan niya iti, kaya nga nat kanan niya, iti ka na akong katawan, may daon para kaya kayo. Baka mo naman kay bating apunan, king wala yung kalis. Pasabayang papasalamat kaya ka at binyan yung kalis ka rin kayang disipulo at nga na, tanggapan niya iti, kaya nga namin magkakan iti, iting kalis ni kanakong daya, yung daya ning bayo at alang hanggang tipan, mibubu para kay kayo at para karing sablang tao. Taptan niya iti lang kapigaganakan kanako. Pasyag tayo, Mr. Aning Kasalpantayanan.
Yang ini, gana kami o ikpay, kamatayan at pasubli ng mebye, ning anak mo, daral mi keko, iting tinapya na ning biye, aning kalis ning kaligtasan. Lain mi pasalamatan keko, ing pepalerian mo kaming matampang, talakadarapan mo, ban sumuyo keko. Papakumabaming pagamuam, kaming ansanang misulu-sulu, king katao na dahing Kristo, ipunan na kaming anting metong ng Espiritu Santo. Unakan mi o igpa, isa de iglesia mo makalaganap king metong ayatu, kami ganap yung kinlugod, nga mening kaya kami Papa Francisco, kaya kami Arzobispo Florentino, at ding sablang pari. Kanakan mula naman, di kapatid mi pepainaw at mananayin subling miye, may sabalang may yangon na biye, tangapan mo sana, king maligaya mong harapan, pakalulman mo kengan, kawan mo keng karapat dapat ang magkamit king bihe alanganga, makayabin wana Virgen Maria ay dunin Diyos. Sa nuseding apostol at ding sablamong santo at tinupad, king malmong kaburian ng kakabaning panahon, puriyan na paligayan, kapamilatan ng Heso Kristo, kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kami na at kaikpang may payan tutugagan ni Mahal Espiritu, pupuriyan na parangalan, manggaman king alang angga. Manalain tangan king patamo ka rin amalong tiro na mismo ning Ginoo. Kapos mo kami o Ginoong King sablang marok at malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon mi, king kasapanin kaya kang pakalulu, parati kayong may kapos kayong kasalanan, maligtas kayong sablang kaligaligan, kapang mananaya kami ning maligayang kapanaligan, king panyatan na Yesu Kristo, kaya kaming talapangapos. O ginaming Yesu Kristo nabi, galing kayong apostol, ing kapayapan lalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko biya ko kaya kayo. Naman sa babaligdan, ika kaming kasalanan, nunalawen mo yung kasalpantayan, ika ka iglesia, pamayapan mo ang pambilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiya at magari, manggaman, king alang angga. Amen. Ing kapayapan, ing ginumanatili sa kapilanman kaya kayo. At keka ang timurin. Bakit tangian may kakalmet ng tamo king kapayapan? Kapayapan kekongan.
Cordero ng Diyos, simiyalo ko king kasalanan niya, tumapala daring mayaws, king apuna na ng Cordero. Gino, eko matampang tanggap kera, dapat iagkas na yung amano mo, pumayap na ako. Katawan ng Kristo. Amen. Mother
announcement po. Sama-sama sa pagkalinga kasama si Maria sa pagbuo ng matibay na iglesia. Ang buwan ng Mayo ay nakalaan sa Birhen Maria bilang bulaklak na marikit at pinakamabango. Dahil dito, naisilang ang Flores de Mayo na kung saan nag-aalay ang mga deboto ng mahal na Birhen ng samot-saring mga mababangong bulaklak sa kanyang altar. Ngunit bilang pagtugon sa tawag ng kahirapan, imbis na mga bulaklak ang iaalay sa Birhen, mga pagkain tulad ng bigas, sardinas, tinapay, sabon, at kung ano man ang taos sa inyong puso na maaari natin maibigay sa ating mga kapatid na nangangailangan, ang iaalay natin sa mahal na Birhen. Ito ay alinsunod sa tawag ng sinodong simbahan na pagkalinga natin sa mga kapatid nating mahihirap. Magindaan nawa ito ng ating pagkalinga tulad ni Maria. Nialay niya ang kanyang buhay upang tulungan ang iba. Maraming salamat po. Ito pong kaibadaning misa, then pong ima, mutalak yung harap, at i-bless ko lang. Nilata ang pamilya mo naman. So, then mo pong ima. Then mo pong ima, ne? Oh, talakad ko yan. Manalangin tam. O ikpa kaniting Eucharistia, tatakpan mi debinong biye, pikalub mo king yato. Sapan mo kayang tuking mit mong lugod, kang Kristo, painturo, king biye alanganga. Haleluya, Ginu, manggaman, kapilan, yung Ginu manatili ake kayo. Bensonana kayong Diyos sa may payan tutu, ang ikpa anak ating Espiritu Santo, kapataring misa mi daw ni metaking kapayapan. O ito po, wala rin lang lumapit din pengaring babayo Hindu, king Arab. Brother Jerry, pagkatana ko kano. Sa buhay kong ito, tanging pangarap lang ang iyong pagmamahal ay makamtan. Kahit na sandali, ikaw ay mamasdan, ligaya ay tila ay walang hanggan. Sana'y di na marinig kung nananaman din. Kung ang buhay ay makulay at minsan ay nadarapa, Huling minsan balisakan. din ay luluha. Tunggal-tunggal Hindi muna. ka na maninindig, pagkat sa buhay mo'y ay may nagmamahal pa rin. Iingatan ka, aalagaan ka. Sa puso ko, ikaw ang pag-asa. Sa ating mundo'y may gagabay sa'yo. Ang alay kong itong pagmamahal ko, may nagmamahal akay sa'yo. Aking inay, ikaw ang nagbigay ng buhay ko, buhay na kay ganda. Pangarap ko, makamtan ko na. Dengan bidina din ang kong electric pan. Abo yan. Kung adalaya.
Sana'y di na magising kung nangangarap man din. Kung ang buhay na makulay ang katahakin. Minsan ay nagdarapa, minsan din ay luluha. Hindi ka na maninindi, pagkat ang buhay mo ay may nagmamahal pa rin. Iingatan ka, aalagaan ka. Sa puso ko, ikaw ang pag-asa. Sa ating mundo, may gagabay sa iyo. Ang alay ko itong pagmamahal ko. May nagmamahal kay sa iyo. Aking inay, ikaw ang nagbigay ng buhay ko. Buhay na kay ganda, pangarap ko na makamtan mo na. Panalangin tamo, O Diyos na may payan tutu, dinan mo sang sapat na saup na kailangan da ring kaming ima. Iligtas mo sana kareng mialuang kapanandaman o sakit. Dinan mong sikanan, ba ang kapananda, yung karelang mabayad, katungkulan, dinan mo ang sapat na pera. Uling balo mi, masakit yung panahon yan eh. Bandan karelang anak, makapag-aaral na, mga kanita, medinan lang, sikan at sustansya ban, lalo na mga pagsilbi. Manatila sanang sulumi, King Biemi, potang daratang da, ing mialuang kapagsubukan ng King Biemi. Itiyadol mi, kapamilatan ng Kristo ginumi. Amen. Rin Diyos may pahin tutubay sinala ko nganing paanak ng Banal na Espiritu. Amen. Happy Mother's Day po. Mother's Day po.